Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA Barim Gamaulai constituency uba proses di Saukumi haba pinpau ye jing sumkhia halor ka jing ka ba ye kendo diki asha ulabu ka jing kentu ye ka sarkar bakan shimkhiano ye ki jing ki ba ki ye kendo kamtam lei ha ka ba de ba ka jing seo ka ba ki yo namar ba ka long ka ba rin bat ka ba shibon bakin pendap ye ka ying ka sem Ulaong bakum ka sarkar kala de ban sngungu ya ka jing treshitom bat len ladi jong ki asha hagapor jong ka khlam jing pang COVID-19 Henry ko makapau menta kalong pat da khongpong nakaliang jama ulong amli bari jong mga constituency ngasubun wan Syekh Ahmad hakaba ya kaban kerpan ya sarkar hakaba di bergejing jong ki meklia Asia Workers Union kabahagian isni bedak ia buat jong social media rangkat bagi print bat elektronik media badak kalian coba union kali lalik punya kedua sarkar ban kerpa di sarkar ban penkiu ya ka negeri insentif kabade jong ki Asia Workers tinggal asko baka jing dawa dan dimetaka demand jong ki Meklia Asia Workers Union langsung berkalong justification muka baga sarkar hi kena kalong kan hap ban perkhat nak betajong ki naman ngi hapan perkhat nak betaka jing tristom jong ki Asia namar ba nak liao jing gimde ban klet kalong bah kapor jong COVID-19 muka ban nak liao jong ka partai hi bro ko mat hak tu por hak di COVID kumtu ngila i jing tristom nak liang jongki ki Asia kaban nak liang jongki kira aklam da kensyo nak benta jongki sibat tadi ke ye sem me khoniti bai masam bat ki wi kila sacrifice nak benta ka jongki ban ai ya ka service ka ba batam nak benta hak tu por jong COVID-19 2019 2020 Arlis na mila madu kapit kuto. Bat merangkat mau atau por, ban nak linga jungar orang ginalong way ni ki Emily jong mulai constituency. Hakapor hapring jong COVID apa ginalong ya ka assembly session. Kan mau nak linga jungi parokhat ina linga gen report ki Emily. Aba kan kup nak linga chief minister, deputy chief minister, minister parokhat ki. Baru ngi ai mentang long ni appreciate tadi salute ya ka jing treshitom jong ki Asia to por amda ka post jongi banang jo apo India hi brokoi ber ka thai hi brokoi ka ba ni salute ya ko ble ya jing treshitom jong ki Asia to por jong COVID ya ka sacrifice na kalian jong ki Asia ki Asia kila IT met ban mensim nak benta jong ka jela mekhalia khamta ma mekhalia jong kabangis kami ken mau tu kapor habagadan habadang udang kiu hau COVID gadan ki papang bastam ki baye masam kim do ban pek ne ka tali ha department ka masya ban pek na kalian ki Asia ki ban pek ikan mau tu kapor habaki beri bedu basuk kami atrai ya ta ne belki belas ni ade belation list tai dan syu ki ban ai ka paham kadi kong khau ngi wijun kamru ki Asia ki len ikan mau tu kapor habadan mentana ba ki bagi klat ki bayi masam umlok bayi masam kim yo kim nut syo ban lek bar kata ki nama nak liang jong ki health expert yang bamlong kata umlong nak liang jong ki bantan tu kapor ki Asia hi ki Asia kalong ba ki Asia hi la IT bet bat mensim tu kapor nama nak liang jong tu kapor langsung yo blek baga por tu pat jonga kalau hatu por nilai mat lang ni COVID bat miso komen bengi ko kia bat miso komen gile bentalang bat kini ki Asia anu ko mengin ai ke syakri nak benta jong ki pat ba jong jelah hak tu por langi ding ni pemulai konsensi kan mau kan bodun ki Asia ke tristom rang ba snong ki NGO senang ta pada hagi balang bapera ni kan mau hagi mlagi de potpet lagi de nakaliang jong ki father na de nakaliang jong ki pastor ni menung ngai ku bling yang dua kerpang dah bata ki nam ta ki ni ki health workers lagi nong ki bateri
nam ta ka jing ko ya barong ken mau to por ka long yakit yaki asha jongi te kam tam nak liang ka sam jongan ba bang don langut ki doktor nama ken mau to por ba liang jong ka yeng sam jongi bagi kun langut kum tu ai ka service na ka banta jong ki pai ba ka ma covid ga ka jong mata ko mri chum sheneng ya sang mi pe khmit na ka banta ka chun kam jong pai ba dengan ngasuban ba lor jong kini ki ngasuban karpat ya ka sarkar mbat don ga jinggen ben mban nakalen jong ka sarkar ka ba bar kha hi sungi i ba ka ni singi mata ba nakalen jong ka sarkar ka mikle di mot alliance ka ba dalam nakalen jong ka ke sama dekat deputy minister dalam presiden song dalam ngobha mereka semua dari ajoki berkomunikasi ajoki ki persangi belum bantakil ya kawai isu kabar dalam dagat cik kalau joki jadi pai pa agensi ang masuk ke karpat ya ke sorka bakin semua ban simkia nak beta kali ke cik joki niki asya agensi oi kedua sengi lai untuk masuk media nak kalian kita ulang join kali kedua di helpesta yang mengisi kedua pada kali jom semesta miskem dari semesta seperhat kumur hidup kamu lihat jika masuk orang long kabar benda ke bahasa ngai kalau kat ni ke interest tom jadi asya pi nomor ba long teng lebih khidmat mulai tinggi ke jing sitom jong asya hado kata asya apa yang ni pemulai konstitusi aku tu ke por ni sekarang taruh kejingpun kam juga asya kalau sebab pelan ngaju keren ni ki ngkat no pi yo Jopai nak lihat jungi kalau ngejisi kalau ngobrol, warah kata yang ketaruh, manggil ke bensiam, ban syakri, ke bensiam kalau dia tidak masyarakat, ke bensiam banyak untuk kiwai, nak lihat jungi kalau lomba, dihapan sacrifice. Dengan masuk orang menangis suatu kalau lomba, kan insentif keba, nak lihat jungi kiyo, bagi dakwah, nggak song kalau dong kalau justification, kum kejinya juga orang mengkap hingga masyarakat. Dengan masuk suatu ini kembali mata. Namar marmar mentah nak kalian sorkar kalau to berong ba tongin ai dari bangin hanur kom bangin le bangai skam gi ong ba there is a will there is a way baru khaji ka sini ka ong ka political will kamon kalong ka political will ka bade jong sorkar na su bolong nak sorkar ka don jige ong bende ka mana kalian sorkar kala persang ya barong ki jige ka bagi pa jela ki kedua kaweh din kaweh ki persyang matakil nak menta jong ke jong agadi no kai lagi ki persyang ni nak musko nak kalian jong ki tolong sarkar kan bersim khandam nak menta jong ni ki yang menta ki asya to ko mono menta ada ke budget jong ko di budget jong kan ke budget jong aku lai no 2023 atau 2024 ngalap am ka sarkar kan jenjar hak ke budget dan ke budget promotion labu nak menta jong asya dengan kasus mesmo mendapat yang kesokar, kalau pun mendapat kesokar, kalau pun armak dok mata, kalau pun armak dok mata, hauni akan dengan budget kebasuhan mata, dengan 24-25, kita armak dok special provision, nak benda juga asya. Bismu tu apa dan mendapat budget provision, kamu kalau from time to time, kalau kamu dan semua mata ada problem dengan yang jong asya, mahu budget provision. Dengan kasus orang yang kesokar, lalu kamu buat budget provision biang dah bertaki bersya. Pada kasus menunggu kesokar hak kata kerupam menagal yang juga asya kalau kenum dawa si dawa nak por siapa por. Kalau kamu asya kalau apa kadai belum bagi pak. Lagi dia mentang, lagi dia kita nak potong kita nak center, kita nak PSC, kita nak CRC, kita nak benda joki. Kalau kita nak di benda bagi pek, di area joki. Kamu juga kalau visit ke Yemen pergi bapang sistem dan kamu di Mtai, lepas tu nak port nak kalian union. Pak kami ke bandar dia juga ada majlis. Nak kalian jong ke union, kami kalian Asia Workers Union. Nak port kami hab bandawa. Hab dawa kalau yang hak ke joki, yang jinteri sistem joki. Panggil sokomen kalau jisya nak kalian ke sorkar, ada sorkar dia, ada ke center, ada sorkar mereka. Yang beri ke betul sistem. Dan kamu dong dekat dengan kalian jeng ayat husnam. Dengan ngaso belum benar kalian jeng nak kalian jeng ke Asia. Kasor kalau kamu ayat husnam. Aku por benar, aku por bedang wanu covid tu. Dang Jepang jeng kelam. Dang 20 arko akan dai. Kita mak tu por kalau kamu ada ke por mak sorkar award kalau nak benar ke Asia. Baru ikut mau tu por Asia ngaso ada ke por mungkin ke por kadang miki sini di por
kembang nak dia cuci kalau dia klep mentah ya ka greater contribution jong kini ki Asia untuk jelah hibar kue. Dengan asal berdom ne asal bersarkar ada kaman perkhat ha mentah nak dia cuci. Ada asal mentah kerja jadi sarkar hi dan mentah kalau positive thinking. Kenapa mentah nak dia sarkar berai kalau toh ya mentah kalau nak dia cuci kalau ngedong orang ngedong ai ngedong siu noi kena pentiu noi kini mentah. Parang scam bidang semua tua bang sarkar ada siu kalau kana ai ban siu ndak nunu mentah ki head dan buat ki head of account yang dia dipak jangan dia sarkar. Kalau ban siu nang tai bang siu temporary bang dia bang tas ko siu temporary. Hadin lawan pada nak dia jokka. Lawan pada normal session. Apply gaji guna atau apply mas kedua session kedua budget session hatu kepuan pada kalau kedua kita regularize mentah regularize mentah yakini kita bahkan mentah kita jilid besar relasi mentah kalau regularize pada dalam 31st March 2024 dia benda besar hi dalam hal benda mentah dia dalam musim kebahagiaan Sokia nggak Sokia haji pisau tu paling nggak Sokia kemudian mentah nama beli di baru ibu dan semua menu kalau dengan nikmat Iban mi syakmat pada keren nang pada kejingnya juga Asia. Bos kata kalau haba mi kira no kejingnya Asia boro mi hikmat. Mi keren semang ke Asia dor kam menyerap kam suka berhati de kumulong mata nama beri nama ba. I kumanda kalian jing ngila kret lo ya ki kejing lep ha mi kejing lep ha kejong ke Asia. Bagi Asia hadu kan dia menukar puan pada ruar peleng jing jing puan mah ke kendu. Ki pun jing kendu di dalam ki yang scam ben. Angin scam ke puan ki Asia. Nampak jingsi kalau berit, bapun kemudian ilok joki, dari khon joki, dari kimik pa joki, sampai kamu tu iban ngetrai mana ketika kamu dia jingsi berit, beringin belai nak kalian joki ngetrai nak wei kam pada yo kilang dalam dari pojar kam yo, ini betul hendiat dia mana kalian joki, mana juga kamu siam, jika kamu siam kamu syakri, kamu siam berlepa, kamu siam menyerap, dia kata kemudian kamu hadu kata ya kalau kamu siam menyerap, dia bakat ni mentah. Habakat ni mentah kalau kirap, habakat ni kaji kirap, naga mentah kalau kipai bah. Teka jingye kalau mentah kalian sokar ke pakat dia. Teka kasau kalau mentah kalian untuk sokar, mendak bersim ke bah Sokia, sebenarnya kuat. Kalau ya si benesta, ban hai kepada dem, memperhat biang sesisian, hak apa dia bukan dekam. Kerana mentah kalian di Asia kalau dekam pun bersim. Di semua tu apa kajing siu ke biang. Kajing tray rumah tak kim kajing tray je kiro kemudian ismat isting boleh kajing siu ke biang apa biang kajing siu nak kena mereka yang juga hendak kompil siu ihap masuk tu ihap menong praktikal ni gede kibrio itu ni kidon kami ke bam kibrio kidon kami yang sami khon gede ihap siu bayeng ihap siu by school ihap siu by college khon ihap siu bon kita phagat kidon kam sudah ihap long praktikal Abang nak kali ngejungi bentak pun kali ngejungi hikmat. Facebook tu kalau bentak besar mengangan dan ngirim jin Joseph. Ti hablong praktikal. Wan bentak bentak ngamlong isu. Ngamlong isu bentak ngamlong isu ada ke bentak juga pas tu kalau kamu Emily Brim. Haba ka sarkar bentak kalau kadang ai mereka pension sengah. Banung pension dah bentak jo. Pension ni kini sedem mula dong light kum Emily yo pension. Tinggi melam dong baik minum lam dong apa sini bentak ngamlong isu. Ada gibri go jinjar restam kedua dong emam lah isu. Maka ni pension ke dia jonga. Ni pension ilok jonga. Ni pension ke dia jong ikun pi jonga. Ngan belak mata. Hang jong baka pension ke bang yo kan dia jong pai ba. Dengan masuk komen, hakan ni sengi mentah. Orang ngamlong isu bagi beri phone, beri penjenjar, sistem, beri kiwan, kadang bentah juga kalau bukan benda juga penyerap. Mabli kisah tu kalau ngamdi kalau benda kalian juga penyerap, por kalau por bagi yo klub MLA. Tangga por yo skim. Tangga por bagi mabdong yo betagi. Ya ki facil standar kalian sorka. Andre ka komisim syakri kalau kadang kita ngelong ni pat penyerap, lalu ngelong pat penyerap. Perhat lem saya sin yang kajing dawa jong kini Mekhlia Asia Workers Union dak benar-benar kipiu insentif jong ki community bagi sarkar lo positif agropian bagi skema kini kipiu lo positif nampak demand jong kini Asia nang bagi dari lagi kita dapat hari di syakri abakam hatam kembali lihat masyarakat